بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bütün cihan ehlini Allah'ın azabından agahlandırıcı boluşu için bendisiga, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge haq bilen batılını ayrıgıcı Kur'an'ı nazil kıygan Allah'ın berketi büyüktür. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah'ın balısı yoktur. Padişahlıkta şirkimi yoktur. Allah hemmenesini yarattı. Andın özünün xahişi boyunca onunla münasip ölçemini belgilidir. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Müşrikler Allah'ını koyup hiç nesini yaratılmaydıgan ve özleri yaratılgan ilahlığa ibadet kıldı. Ula, yani bu batıl ilahlar özlerinden birer ziyanını deb'i kılalmaydı. Özlerine birer paydını keltirelmeydi. Başkalarının cinini ilişka, başkalarına hayat bağışlaşka yoki ölüklerini terildirişke kadir bulanmaydı. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Kafirler bu, yani Kur'an fakat o, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özü toqıgan yalgandır. Onu toqışqa başqa bir kavm, yani ehli kitap yardım bergen deydi. Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge böhtan çaplaş bilen onun zulüm kıldı ve yalganını çapladı. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ular etti. Bu burunqılarının efsaneleridir ki ularını o yazdırıp algan. Onunla etigen akşamda okup berilatıdı. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Eytqin ki onu asmanlardaki ve zimindeki sırrını bilip turduğun Allah nazil kıldı. Allah hakikaten en mağfiret kılgıçıdır, bendilerge en mehribandır. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni meskır kılıp etti. Bazarlarda biz tamak yiyendek tamak yeydigan, biz mangandek menip yürüdigan bu qandaq peygamber. Onun bilen bille agahlandırgıcı boluş için Allah onunla nemişqa bir perişte evetmidi? أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
Ya onunğa bir xazine verilmedi. Ya onunğa meyvelerini yeydiğen bir bağ verilmedi. Zalimlar, yani kafirlar, sizler fakat sehirlengen bir adamga ergişiyotsizlar, dedi. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Müşriklarning senin üçün nurgun misallarını keltirgenligiga qarag'in. Ular azdi, to'g'ri yo'l topolmadi. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Allah'ın berkiti büyüktür ki, eğer o xalasa sana ulanın eytqanlardan mu yaxşı, aslıdan östenle iqib turdigan bağlarını ve çoğun saraylarını ata qılatdı. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Yo'q, ular qiyomatni inkar qildi. Qiyomatni inkar qilganlarga biz dovzaxni tayyorladik. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Dovzax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda, ular dovzaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangragan ovozini anglaydi. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Ular zincir bilan bağlangan halda dovzaxning tar yeriga tashlangan chaqda, bu yerde ular o'zlarining o'limini tilaydi. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ularga bugün sizler bir ölümni emas, talay ölümlerini tilanglar deyildi. قل أذلك خير أم جنة الخلد قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Ularga aytqin ki, şu dovzax yaxshimi yoki taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joyidir. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Ular jannatda xoligan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Rabbingdan ishqi oshirish tilinadigan va'dadir. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Şu günde Allah ularga qo'shib, ular Allah'ını qo'yib cho'qingan narsalarini yig'idi. Ondan Allah ularga mening bu bandilarimni sizlar ozdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari azdimi deydi. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء
ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. İbadet kılınğıçılar eytidir. Ey Allah, sen paktırsen, seni koyup başkalarını dost tutuş, yani senden başkaga çoqunuş bizge layık emas. Lekin sen ulanı ve ulanın atıboğullarını şu kadar nimetki çömdürdün ki, ula seni yad etişini unutdu. Ula halak bolğuç kavim boldu. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Şübhisiz ki ibadet kılınğıçılar sizlerning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkar qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dab'iy qilishqimi va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishgimi qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimiki Allohga shirik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, onunğa biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Biz senden ilgiri evetken peygamberlerinin hemmisila elbette tamak yetti, pazarlarda minip yüretti. Bazılar bilen sınadık. Sabır kılamsılar, yani sabır kılınlar. Rabbin hemmini körüp durukçudur. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bizge mulaqat bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Ular, yani müşrikler, özlerinin cenini iliş için düşken periştilerini kögen günü günahkarlığa hoş haber bulmaydı. Periştiler ulağa sizlerge cennet haramdır deydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz ularning qilgan yaxshi amallarni bartaraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarni yo'qqa chiqaramiz. Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Ahli cennet bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Şu günde osmon bulut bilan birlikte yeriladi. Periştiler bendilerinin namı emalini ilip arkama arka düşüdü.
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Padişahlık bu günde merhametlik Allah'a xastır. Bu gün kafirlığa kıyındır. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Şu günü zalim iki kolunu çişlep, eset, peygamber bilen hak yolunu tutsamço, eset, palanını dost tutmagan bolsamço, Kur'an maňa yetkendiň kiyin o meni Kur'andan şek şübhisizki azdırdı deydi. Şeytan insanı azdırıp bulup taşlıp itidi. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Peygamber etti. Ey Rabbim, şübhisiz ki menin kavmim bu Kur'an'ı terk etti. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Şuningdek, yani sana kavminin müşriklerinden düşmanlarını kıygandek, her bir peygamberge bir kısım günahkarlarını onun düşmanı kıldık. Rabbin yol kösetkiçi ve yardımcı boluşqa sana yeterliktir. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kafirlar Kur'an nemişqa onunğa yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bir qitimdila nazil qilinmadi dedi. Senin dilingni mustahkam qilish uchun uni shundaq bo'lib nazil qildik ve tertil bilan danima-dana o'qib berdik. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ula yani müşrikler qandaq bir sualını taşlamasın, onunğa qarta biz sana haq cevapni ve hemmedən güzel düşendirişini nazil qıldık. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ula cehennemge yüzleri bilen söğürülüdü. Ulanın cayı en yaman, yolu en azgındır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Şübhisiz ki biz Musa'ga kitap yani Tevrat'ını ata kıldık. Hem de qerindişi Harun'ni onun yardımcı kıldık. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Ulağa bizning ayetlerimizni inkar qilgan qavmga beringlar dedik. U qavm kufrida ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chaqda ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zalimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras ahalisini ve ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Her bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Va'z nasihat unum bermaganlikdan her bir qavmni halok qildik. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Ula hakikaten Şam'a berip gelişte yaman yağmur yani taş yağdırılgan şehirden ötüdü. Acaba ula onu köymüdü mü? Yani körüp ibret almamdı. Yok. Ula elbet kördü. Ama ula kıyamet günü kayıt terilişini ümit kılmaydı. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ula seni köse fakat mesxiri qilib Allah peygamber qilib evetken muşumu eğer dinimizde çın turmasak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni ilahlarımızdan azdırıp etkili tasqalattı dedi. Kimning yolunun en hata ekenligini ula ahirette azabını köygen çağda bilidi. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Nefsi haişini ilah kılıvagan adamını köydün mü? Sen onun hami bulalamsen? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ulanın tolusunu anlaydıgan yoki düşünüdügan adamlar deb guman kılamsan? Ula düşenmeslikte fakat çahar paylağı okşaştır. Belki uladımı better gumrahtır. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Rabbinin sayini kandak soğuzganlıkını köymedin mi? Eğer halisa onu elbette muqim kılattı. Andın quyoshni sayiga delil qildik. Yani günning chiqqanligini sayining barliqiga delil qildik. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Andın onu asta yo'qotdik. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Allah sizlarga kechini libas, uyquni bedeninglar uchun rahat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun ziminda yeyiladigan vaqt qildi. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
Allah rahmetini, yani yağmurunu yağdırış aldıda şamalını hoş haber kılıp evetti. Yağmur bilen ölük zeminni terildiriş ve biz yaratkan hayvanlarını, nurgun insanlarını su bilen teminleş için bulutun pak suyunu düşürüp verdik. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ulanı vez nesiyet alsın dep, yağmurunu ulanın arasında taksim kıldık. Yani gahi o yerge, gah bu yerge yağdırdık. İnsanların tolisi Allah'a küfürlük kılıdı. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا. Eğer halısak elbette her şehirge bir agahlandırıcı yani peygamber evet ettik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Şunun için kafirlağa itaat kılmagın. Bu yani Kur'an arkalık ulağa karşı büyük cihat kıygın. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Allah kudreti bilen biri tatlık boğan deryani, biri tuzluk boğan denizni, ula bir-biriga tutuşanga boğan halda koyu etti. Arılışıp ketmeslik üçün ulanın arasında perde, tosmu berpa kıldı. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا. Allah insanı abi menidin yarattı. Onu balala nispet verildiğin er ve kudu bacılık peyda kılıdığın ayaldın ibaret iki xil kılıp yarattı. Rabbin hemmig kadirdir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Ula yani müşrikler Allah'ını koyup ulağa paydımı yetkizemeydiğen, ziyanmı yetkizemeydiğen neslilerge çokunudu. Kafir Rabbige asilik kılış bilen şeytanı yardım bergiçidir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Seni fakat cennet bilen hoş haber bergiçi, devzektin agahlandırıcı kılıp evettik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Eytkin ki, men Allah'ın emrini tebliğ kıyganlıkımga silerden hiç hak talep kılmaymen. Fakat mening tilaydiganim şu ki, mening dinimge ergishish bilen Rabbi tarafki yol elishni xohlaydiganlar yol olsin. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا. Hemme işinde ölmeydigan mengü hayat Allah'a yölengin. Onunla hemde etiş bilen Allah'ını pak dep itikat kılgın. O bendilerinin günahlarını toluk bilişte yeterliktir. الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Allah asmanlarını, ziminni ve ulanın arasındaki neslerini 6 günde yarattı. Andın erş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Allah en merhametliktir.
Bunu yani Allah'ın büyüklükini biladigan adamdan soragın. Sana Allah'ın sübetlerini eğitip berdi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ulağa yani müşriklağa, Rahman'a yani merhametlik Allah'a secde kılınla değilse, ula Rahman degen neymi o? Sen bizni buyurgan nersiga secde kılamdık deydi. Bu söz ulanı imandan tehimi yiraklaştırdı. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Asmanda burujlarni yenip turadigan chiroqni, yani kunni ve nurluq oyni yaratgan Allah'ның berkiti büyüktür. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah özünün kudretini əsləməkçi bolğanlar yoki özünün ni'metiga şükür qılmaqçı bolğanlar üçün keçi bilen gündüzni almışıp turadigan qılıb berdi. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Merhametlik Allah'ın yaxşı gördüğün bendileri zımında özlerini töven tutup temkinlik bilen maňydy. Nadanla ulağı yaqtırmaydıgan söz qıysa, ula sizlerge amanlık dileymiz deydi. Yani günah bulmaydıgan sözlerini kılıdı. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ula keçilerini Rabbige secde kılış ve kıyamda turuş bilen, yani namaz okuş bilen ötküzüdü. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ula yani Allah yaxşı gördüğün bendiler eytidi. Rabbimiz bizden cehennem azabını dep eqigin. Cehennemnin azabı hakikaten senin düşmanlarından ayrılmaydı. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Cehennem hakikaten yaman karargahtır, yaman caydır. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ula yani Allah yaxşı gördüğün bendiler xaracet qıyganda ısrapçılık mı qılmaydı, bexillik mı qılmaydı. O'ttıra hal xaracet qılıdı. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ula Allah'a koşup başka bir ma'budga yalvurmaydı. Allah öldürüşni haram qıygan adamni öldürmeydi. Fakat qisasqa o'xshash haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Ular zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan oxiratda u jazoga uchraydi. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Kıyamet günü onunla hassilep azap kılınıdı. O mengü azap içinde harlanğan halda kalıdı. İlla men
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikka almashtirdi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir va eng marhamatlikdir. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Kimiki günahlarga tövbe kılıdiken ve amelini tüzeydiken o Allah'a yüzlengen boludu. Yani Allah onun tövbesini kabul kılıp onundan razı boludu. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ula yani Allah yaxşı gördüğün bendiler yalğan guvaqlıq vermeydi. Yaman sözünü anlap qalğan çağda Ali canaplık bilen ötüp gitidi. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Ulağa Rabbinin ayetleri bilen vəz nəsihət qılınsa, gaz kor bolup almaydı. Yani onu berilip ihlas bilen anlaydı. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ula, ey Rabbimiz, bizge ayallarımız ve evlatlarımız arqılıq şadlıq bağışlışını, yani bizge sana itaatmen perzent ata qilishingni tileymiz. Bizni taqvodarlarning peshivasi, yani taqvodarlarning namunisi, yaxshilikqa da'vat qilg'uchi qilg'in deydi. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Eni şula sabırlık boğanlık üçün cennet bilen mükafatlandı. Ula cennette periştiler tarafından kılıngan dua ve salam bilen karşı ilindi. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Ula cennette mengü kalıdı. Cennet nimi degen güzel karargah, nimi degen güzel cay. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Eytqin ki, eğer silenin duayınla bulmasa, Rabbim silegi perva kılmaydı. Ey kafirler, peygamberini inkar kıldınlar. Ahirette sile kutulalmaydıgan azapkı düşer bolu sile.